الصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Asmaul Husna nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhab burrazzaqul fattahul alim. Kornya al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul muzillus sami'ul basirul al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafizul mukit al-hasibul jalilul karimur rakibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir al-zahirul batinul walil munta'alul bar tawwabul muntakimul afur rauful malikul mulki zul jalalil wal ikram al-muqsitul al-jami'ul mughniyul mani'ud darun nafi'un nurul hadil badi'ul baqi al-warisu rasyidu saburul ladzi laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrika ghafilun. Iya kakak Bobby Gaming, hai tuh. Hai kakak Bobby Gaming, selamat menyaksikan ya, selamat menyimak kakak Bobby Gaming ya. Kakak Bobby Gaming live apa? Ngaji ya kakak Bobby ya, ngaji bersama sholawatan, sebelumnya baru kita ngaji Iqra dan murojaah ya kakak ya. Nah, bergabung kakak, salam kenal ya dari kami ya. Ya teman-teman, makasih ya udah komen-komen, sudah tap layar, sudah like dan sudah subscribe. Barakallah teman-teman ya. Dan lagi teman-teman baca doa teman-teman bareng-bareng yuk. Ayo deh kakak ya. Ya. 1, 2 mulai. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wa jamaluka
wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atini ma ataita min ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, masya Allah ya. Kakak Yuli Andi unlock apa, Kak Yuli unlock kakak ya, salam kenal Kak Yuli ya. Kakak Nanin Sudiah, nenek, ada nenek kakak nenek Nanin. Assalamualaikum nenek, kumaha damang. Iya, semangat ya, cantik-cantik ngajinya. Amin amin nenek. Iya nenek tuh, nenek ngapain nenek, lagi ngapain nenek nih? Iya nenek. Ini ngaji bareng-bareng nenek sama Nyai Idon sama Mpok Idon nenek. Tiba-tiba aja ada. Iya, masya Allah nenek ya. Ayo mah, kalau lanjut mah ya. Ada makin. Iya. Terus. Iya. Kan nenek. Iya. Sekarang kita baca dari jalan ada nenek. Oke, iya, ntar lagi Aki ada kerja kali Aki ya nek ya. Lanjut teman-teman ya nenek ya, kita baca. Baca apa tuh? Akhiratul Mujmalah. Waalaikumsalam, lagi lihat nyai cantik lagi ngaji katanya. Iya. Iya nenek ya, nyai ini lagi ngaji nyai. Ya, lanjut teman-teman ya nenek ya. Kita baca Akhiratul Mujmalah teman-teman semua ya. Ayo kakak, bismillah Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah minal
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم Ya Rabbal Alamin. والحمد لله رب العالمين. Iya, teman-teman, terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen, sudah tap-tap layar, sudah like-like, sudah subscribe dan sudah bunyikan loncengnya. Barakallah teman-teman semua ya. Ini nenek, bareng-bareng nenek kita ngaji sama cucu-cucu. Ya teman-teman, lanjut ya. Kita baca doa jahra, akan membacakan sholawatan teman-teman ya. Halal kafi. Tempat pulang, ayo. Yang kencang suaranya buat nenek. Ayo, 1, 2 mulai. Ya satu seka apa lupa, hanya ada satu cinta di dunia, memberi aku bahagia, ku sebut nama Nenek kasih itu Terus. ayah engkau Apa? salah Ah, gitu saya. ulang Ulang. Ayo, 1, 2 mulai. ada satu sosok Kenceng deh. lupa, hanya ada satu cinta di dunia, memberi aku Terus. bahagia, ku sebut Kencang. namamu ayah, engkau telah bulan, engkau tidak sayang untuk seseorang. Ayah, terima kasih untuk segalanya. Ayah, kaulah cinta dari dunia. Terus. Udah. Hah? Masya Allah teman-teman ya, suaranya merdu teman-teman ya. Oke, sekarang Dede Zahra akan membacakan surah An-Naba teman-teman ya. Apa? Oh, kapi udah belum? Tadi diganti itu tempat pulang ya. Ayo teman-teman ya, surah An-Naba. Hah? Enggak apa? Ikhlas dulu. Bilang teman-teman gitu bilang. Gatel. Bentar, telon kak, telon. Teman-teman ya, Dede Zahra akan baca Iqra teman-teman. Pandan. Bilang teman-teman. Pandan. Teman-teman bilang. Roti. Ayo. Teman-teman. Sekarang giliran saya. Mana Iqranya? Dikit banget. Sekarang giliran saya baca. Suprit. Suprit ya. Baca Iqra apa? Kak Alvin nggak tolong kak, sama jilidnya kak. Bala itu kotor, sampah. Keren keren. Ayo teman-teman ya. Sana. Mana ini? Habis. Habis. Oh iya. Nah, Bu. Iya, ayo teman-teman, kita baca Iqra teman-teman ya. Iqra, masih. Ketiga. Berapa deh halaman dek? Berapa halamannya ini? Iya teman-teman ya, halaman 24 teman-teman, Iqra 3 yang mau ikutan silakan dibuka Iqranya teman-teman ya. Oke. Oh, pakai bantal nggak? Bantal nggak? Bantal? Enggak. Hah? Nggak? Nggak pakai bantal? Nggak pegel? Kan apanya pakai apa? Iya. Ayo, auzubillah ayo. Bismillah. Minum. Auzubillah, minum. Teman-teman aus teman-teman, Nyai Zahra minum aus.
Oh, udah minum dia, jadi suaranya jadi merdu, teman-teman. Jadi suaranya jadi bagus. Hah? Hah? Apa? Hah? Pipis? Hah? Mau apa? Ih, gimana? Sana pipis. Pipis sana. Kak, sini kak. Kejar pipis. Kakak dulu dah, sini dah. Sini. Ya teman-teman, ya maaf teman-teman, ada iklan sponsor teman-teman, disponsori oleh Dede Jahra mau pipis. Nah kak, ya kak, itu ada kakak ini cadangannya. Cadangan, gimana maunya? Ini. Oke, ayo. Apa ikut murajah dulu apa ikra dulu? Ikra. Ikra. Murajaan. Murajah dulu ya, udah ambil Al-Qur'annya mana? Halo nenek. Iya, dulu Afran. Ya teman-teman, ya mohon maaf teman-teman ya, ada kesalahan teknis teman-teman. Ya tidak. Jarannya mau pipis teman-teman. Teman-teman terima kasih ya sudah menyimak ya, sudah tap-tap layar, sudah like, sudah subscribe, sudah komen-komen. Halo nenek. Iya, nenek. Nenek, kita murajah nenek nih, Nyai Empo Idon nih. Empo Idon akan membacakan murajaah surah An-Nazi'at sampai surah Al-Ghasyiyah ya? Iya. Iya, teman-teman bilang. Teman-teman, Ikutan ya. ikutan ya. Surah An-Nazi'at sampai Surah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah, Masya Allah ya. Ayo, Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha Fasabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubu yawma wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafira iza kunna izaman nakira qalu tilka izan qarratun qashira fa innama hiya zatratun wahidah فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها lam yalbasu illa syiatan. Iya, Masya Allah ya teman-teman ya.
Nenek nih, ayo cantik semangat. Iya, kenal bilang cantik sama nenek itu. Ya, makasih nenek ya, amin ya. Cantik semangat ya nenek, semangat akan nenek walaupun batuk-batuk juga nenek. Semangat terus, ponahlah ya. Masya Allah kakak Kanti. Hah? Kakak Yanti. Hah? Hah? Gak mau diterus. Maksudnya? Ininya. Mau ngapa? Ini dulu. Dede dulu. Tanggung. Dek. Katanya dari dulu katanya sini. Lah, gimana sih? Masya Allah teman-teman ya. Ayo, ini dari dulu apa kakak dulu? Kakak dulu. Ayo bareng-bareng ambil yuk. Ayo. Ya teman-teman ya. Kenallah. Minum obat dulu, minum obat. Mau minum obat. Ayo minum obatnya dek, sini dek. Obatnya dek. Obat yang kuning. Bukan yang itu, obat yang Thermorex Plus. Yang kuning ya. Ini. Tolong. Teman-teman ya, kakak Nahla mau minum obat dulu teman-teman lagi kurang sehat teman-teman lagi batuk-batuk pilek. Thermorex Plus yang mana dulu yang tepatnya mana? Kuning. Thermorex dekat laptop nggak benar ada laptop. Mana? Ini kuning. Hah? Udah nggak laptop ini udah ada nih. Nih minum obat dulu nih. Teman-teman ya, sebentar teman-teman ya. Iya baca. Abi lihat di sana, Bi. Sama ya, iya. Ada permennya. Iya, ada permennya. Jangan dimakan permennya, permenan. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat sembuh. Batuknya sembuh. Telah bersahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sembuh dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Idon. Ya teman-teman ya, terima kasih teman-teman sudah komen-komen, sudah tetap layar teman-teman ya. Sudah subscribe, sudah bunyikan loncengnya, sudah like dan lain-lainnya. Masya Allah teman-teman ya, semoga Allah membalas semua segala dukungan teman-teman ya. Dilipatkan kebaikannya, rezekinya, umurnya berkah taat dalam kebaikan teman-teman. Kakak Zaki Haidar, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya lagi kak, siap Bang Zaki Haidar. Ini mau baca lagi nih surah Al-Abasa kakak ya, Kakak Zaki ya. Ferry. Halo kak, halo Bang Zaki. Kakak Fakih Sumbawa, hai tuh kakak. Kakak Fakih, Kakak Zaki, amin. Iya. Kakak Ferry Wijat Miko, amin. Ya, kabul. Teman-teman terima kasih teman-teman ya, masya Allah ya. Kita lanjut teman-teman baca surah Al-Abasa teman-teman yuk. Ayo, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika 'alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha qala innaha tadhkira faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi'aidi safara kiramin barara qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yassara summa matahu faqbara summa zasyaa ansyara qala lamma yaqdima amara fa yanzuril insanu ila ta'ami anna sababna ma asabba summa sakakna ada syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadaba wa zaituna wa nakhla wa hadaika wa galba wa faqiyata wa habba mata'al lakum wa li'anamikum wa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u
min aki wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yawma izin sanu yughni wujuhu yawma izin musfira dahikatun mustabshira wujuhu yawma izin 'alaiha qabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajarah. Masya Allah teman-teman ya. Semangat akan teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Kakak Ferry, amin. Iya amin kakak ya. Kakak Isti Harijati, hai itu kakak Isti. Hai kakak Isti, salam kenal ya dari kakak Nahla, kakak Isti ya. Kakak Ferry Wijat Miko, Masya Allah ya, ikonnya emotnya lucu ya. Kakak Ananda Zulaika, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah ya kakak Ananda, selamat bergabung kakak Ananda ya. Semoga ngajinya pinter, amin. Emang kakak Nahla pinter kakak, alhamdulillah udah cantik, soleha, pinter sama kayak adiknya. Iya kakak Mutiara, waduh kakak Mutiara, Masya Allah ya. Kakak Mutiara selamat bergabung, kakak Mutiara semangat ngajinya biar pinter kakak Nahla. Siap kakak Mutiara, mantap. Iya teman-teman, kita lanjut teman-teman ya. Surah apa kak? Surah At-Takwir. Surah At-Takwir teman-teman ya, kita baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa iza nujumu qadarat wa iza jibalu suyirat wa iza isyaru wattilat wa iza wuhushu husyirat wa iza biharu sujirat wa iza nufusu zuwijat wa iza mawudatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat wa iza sufu nusyirat wa iza sama ukushitat wa iza jahimu su'irat wa iza jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahadarat fala uqsimu bil kunnas al-jawaril kunnas wal laili iza as'as was subhi iza tanafas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arsy makin muta'in sama min wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqawli syaitani rajim fa inna tazhabun in huwa illa zikrul lil alamin liman syaa aminkum ayastakim wa matasyauna ila ayyasha Allahu rabbul alamin. Masya Allah berkah. Iya kakak Mutiara Suciati, wah mantap jempolnya nih, Masya Allah. Ayo semangat, iya siap kakak Mutiara, Masya Allah. Kata Mutiaranya tadi kan dia nulis, iya. tiba-tibanya dihapus. Oh gitu, mungkin salah ketik kali kakak Mutiara ya. Teman-teman terima kasih teman-teman ya, semua sudah komen-komen ya, sudah tap-tap layar, sudah menyimak, sudah subscribe, sudah bunyikan loncengnya dan kakak Mutiara semuanya ya. Umurnya berapa? Ya kakak Mutiara berapa usianya kalau boleh tahu kakak Mutiara ya. Ya teman-teman kita lanjutkan teman-teman sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung ya. Ayo berapa kak? Lanjutkan kak. Surah Al-Infitor ya teman-teman ya, surah Al-Infitor teman-teman, yuk bareng-bareng yuk. Bismillah. Oh ya 12. Iya mantap kakak Mutiara ya. Berarti udah kelas 6 ya. Bagus ya. Mesin sampai. Hah? Kakak Mutiara usia 12 tahun, Masya Allah. Iya. Oh kakak apa nih kak? Aku Kristen kak. Iya kakak, Masya Allah. Selamat bergabung kakak ya. Nggak apa-apa kak, bareng-bareng ya walaupun beda agama, tapi kita tetap bersatu dalam ranah kerukunan teman-teman. Iya Masya Allah ya. Ya selamat bergabung kakak ya, ngaji bareng-bareng nggak apa-apa kak. Berkah ya. Iya ayo. Surah Al-Infitor. Kristen kan enggak. Iya beda agama tapi nggak apa-apa, mau dengerin mah nggak apa-apa kak. Ayo bareng-bareng teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'syirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma
gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa arakabaka la bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idzin lillah. Masya Allah, teman-teman ya, kenal semangat teman-teman, Masya Allah. Iya, Kakak Eko Bey, Kakak Eko, Masya Allah, salam kenal Kakak Eko ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kakak ini, Kakak siapa namanya Kak ini? Saya 8. Umur berapa? Boleh kenal Kak, siapa namanya Kak? Ini saya bacanya Cina bacaannya nih, saya nggak bisa baca Kakak ya. Iya, Umur berapa? Iya. kita Indonesia. Iya, itu Indonesia. Iya. Kakak Nahla usianya 8 tahun, Kakak ya. Kakak Aris. Kakak berapa? Kakak berapa? Iya. Kakak Aris anak mancing, Kak. Siap Kakak Aris, Masya Allah. Harus bergabung Kakak Aris ya. Kakak ini yang tulisannya Jepang ya. Hai hai, ya Masya Allah ya. Kakak Sata dan Siti, hai hai tuh. Kakak Sata dan Siti, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah. Teman-teman selamat bergabung semuanya ya. Terima kasih teman-teman ya. Selamat menyimak, jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loncengnya teman-teman. Ayo teman-teman, kita lanjutkan surah apa Kak? Suruh Al-Mutaffifin. Iya teman-teman ya. Mutiara tuh. Kita lanjut surah Al-Mutaffifin teman-teman. Kakak Mutiara, Kak, adiknya umurnya berapa? 8. Adiknya itu Dede Zahra, usianya 4 tahun. Kakak Mutiara ya. Kalau Kalau saya Dede Zahra 4 tahun, kalau empoknya ini usianya 8 tahun ya. Iya, Kakak Mutiara lanjut teman-teman semua ya. Ayo surah Al-Mutaffifin teman-teman nih bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuksirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin qala inna kitabal fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailul yawma idzil lil mukazzibin allazina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin qala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun qala innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun qala inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhadul muqarrabun inna abrara lafi na'im ala raiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yasqawna min rahiqin makhtum kitabuhum wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhum tasnim ayna yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yatahakun wa iza marru bihim yataqamazun wa iza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dallun wa ma ursila alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yathaqun alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Masya Allah ya teman-teman ya. Kakak Nala semangat teman-teman. Masya Allah. Kakak
Kakak Sah Alam. Hai Kakak Sah Alam. Iya, salam kenal Kakak Sah Alam ya. Kakak Mutiara. Ayo bantu like. Iya, Masya Allah Kakak Mutiara. Terima kasih Kakak Mutiara sudah support kami semua ya. Masya Allah senangnya hati saya. Masya Allah berkah selalu teman-teman semua ya. Sudah like, sudah tap layar, sudah komen-komen, sudah menyimak, sudah subscribe, Kalau sudah menekan banyak loncengnya. ntar dapat lagi saya. Iya, play button kalau sampai 100.000 ya subscriber ya. Iya. Saya bisa kayak gini. Iya, ya teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak, sudah komen-komen, sudah tap layar teman-teman ya. Emas itu lebih. Iya, yang emas itu 1 juta. Kalau Subscribe-nya. yang silver, Silver 100.000. Iya. kalau yang besar yang ini, Apa tuh? Iya itu warna kalau silver itu 100.000. Kalau yang warna gold, yang emas itu 1 juta. Itu subscribernya. Iya, teman-teman ya. Lanjut teman-teman, surah apa Kak? Surah Al-Insyikok teman-teman. Ya bareng-bareng yuk kita baca teman-teman semua ya. Surah Al-Insyikok. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat. iya. Ayo. Idzas samaa'u. Iya. Bukan izas, itu sin, bukan shin. Idzas samaa'u syaqqat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat Wa alqat ma fiha wa taqallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka qadihun ila rabbika qadahan famulaki fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukazzibun Allahu a'lamu bima yu'un فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Iya teman-teman, Masya Allah ya, kakak semangat teman-teman. Terima kasih teman-teman semua ya. Iya kakak Mutiara mau disapa sama adiknya. Nih teman-teman nih, adiknya nih. Dede Zahra sakit parut teman-teman katanya tuh. Iya, Dede Zahra sakit perut, kentut. Ih, jorok sini. Apa tuh Kakak Mutiara? Halo, Kakak Mutiara. Halo Kakak Mutiara, teman-teman semua. Saya Nyai Idon. Dede Zahra. Gitu. Iya, Dede Zahra. Ya teman-teman ya. Ini teman-teman adesnya teman-teman nih. Tuing. Nah, ini teman-teman. Halo gitu. Halo. Iya. Ya kakak ya, Kakak Mutiara ya, Dede Zahranya lagi sakit payut katanya. Ayo teman-teman ya, surah apa kak? Surah Al-Buruj. Al-Buruj teman-teman, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud
lahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-azizil hamid allazi lahu mulku samawati wal ard wallahu a'lamu wallahu ala kulli syai'in syahid innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar zalikal fawzul kabir inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud zul arsil majid fa'alul lima yurid hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takzib wallahum min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Iya, masya Allah ya teman-teman ya, akan ala tetap semangat teman-teman ya, makin malam bahasa makin semangat. Arab. Iya, kata Love Tariqa Mahmud dan Nazar apa nih? Iya, Love ya teman-teman, terima kasih ya. Kakak Mutiara, Kak Nahla, hai. Iya, Mutiara tuh. Kak Nahla, hai. Halo Kakak Mutiara. Iya. Teman-teman terima kasih semua ya Kak Mutiara ya, sudah komen-komen barakallahu teman-teman semua ya. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dilimpahkan kebahagiaan, keberkahan hidup dan akhirat teman-teman ya. Lanjut teman-teman, surah At-Tariq teman-teman ya, ikutin bareng-bareng yuk. Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafika yakhruju min bainis sulbi wa taraib innahu 'ala raj'ihi laqadir yauma tubla sarair famalahu min quwwati wala nasir was-samaa'i zatir rajq wal ardi zatis sadq innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazal innahum yakidu nakaida wa akidu kaida wa akidu kaida wa mahilil kafirina amhilhum ruwaida. Iya, masya Allah ya teman-teman ya. Saya bang. Iya. Sudah ngantuk Kakak Mutiara. Sudah ngantuk Kak Nahla? Belum Kakak Mutiara ya. Kak Nahla tidur nanti jam 10 ya Kakak Mutiara ya. Ya emang matanya mata sendu Kakak ya. Matanya sendu itu semangat. Iya. Semangat cantik ngajinya. Iya, Kak Nahla emang cantik Kakak ya. Alhamdulillah. Sama kayak adiknya cantik ya Kakak ya, Kak Mutiara ya, masya Allah. Teman-teman terima kasih ya teman-teman yang sudah support Kak Mutiara semua dan lain-lainnya ya. Iya Kakak Kiano berapa ya. Kakak Kaisam Kiano, hai Kakak Kaisam, masya Allah, salam kenal Kakak Kaisam ya. Kalau bergabung Kakak Kaisam, lanjut teman-teman semua ya, baca surah Al-A'la teman-teman yuk, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghussa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamu jahra wa ma Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru may yakhsha
wa yatajannabu hal ashqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakkara sama rabbihi fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza fis suhufil ula suhufil Ibrahim wa Musa. Masya Allah ya teman-teman ya, akan nahla semangat teman-teman. Masya Allah, kakak semua udah dibacain ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya. Ayo teman-teman, surah Al-Ghasyiyah teman-teman, yuk bareng-bareng yuk. Nah ini yang gerak. Iya. Mutiara senang. Kakak Mutiara senang. Iya, Masya Allah, Kakak Mutiara senang. Masya Allah, Alhamdulillah. Kakak Mutiara ya, kau senang ya. Saya turut bersuka cita Kakak Mutiara ya. Teman-teman, lanjut teman-teman ya, surah Al-Ghasyiyah teman-teman ya, bareng-bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma izin khashi'ah. Yauma izin. Itu ihar gelas. Wujuhu yauma izin khashi'ah. Wujuhu yawma izin khashi'ah. Iya gitu. Amilatun nasibah. Iya. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Sadaqallah. Udah segitu doang. Oke, sadaqallahul azim. Bilang teman-teman, alhamdulillah. Aduh, teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai murajaahnya. Sekarang kita baca Iqra Halaman 22, Iqra 6. Iya, teman-teman yang mau ikutan baca Iqra silakan ya. Iqra 6 halaman 22. Teman-teman yang mau ikutan silakan baca Iqronya, buka Iqronya halaman 22 Iqra 6. Teman-teman ya, bersama Kakak Nahla, teman-teman ya, atau Kakak Idon. Kakak Idon ya, teman-teman. Insyaallah. Itu dia, Kakak Mutiara nanya. Kakak Mutiara. Udah, lek Kak Nahla. Iya, Masya Allah Saya ya. tadi minta Iya. Oh gitu. dia udah. Kakak Mutiara udah like, Masya Allah ya teman-teman. Kakak Mutiara, makasih Kakak Mutiara ya, barakallah ya. Teman-teman, lanjut ya, kita baca Iqra halaman 22 Iqra 6. Ayo, auzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ngantuk. Semangat. Minum teman-teman, aus teman-teman ya. Nahla aus. Iya. Kakak It's Nabila. Iya, hai Kakak It's Nabila, kakak bergabung, Kakak It's Nabila ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Salam kenal dari Kakak Nahla ya, Kakak It's Nabila ya. Masya Allah ya. Teman-teman, terima kasih sudah komen-komen, sudah support, sudah like, sudah subscribe, sudah tap layar, sudah menyimak, sudah bunyikan loncengnya dan semuanya. Teman-teman, terima kasih. Hanya Allah yang bisa membalasnya teman-teman ya. Semoga diberi keberkahan, kebahagiaan ya teman-teman. Masya Allah ya. Ayo. Kan kemarin udah lancar kemarin. Bisa, ayo. Mana kemarin bacanya? Ayo. Iya, kan udah 2 kali. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam
Quran. Tuh kan? Itu. Nih, Al-Quran tuh kayak susah kelihatannya, padahal mah lah cuman kelihatannya kayak susah nih, ya kan? Padahal mah dibaca. Lah, susah. Gampang. Ayo. 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 Ping 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 ping. Ayo. Mata. Ayo. Mata. Mata. Ifa, samar. Mata qalilum. Wakof tuh, akola tuh, kalau ada kola berhenti. Ti. Wakof. Mata qalil. Itu. Ayo. Mata. Mata qalil. Ya. Sumama Mm. wahum jahannam. Nah, Boleh berhenti, boleh terus kalau jim. i- Jahannam. Kalau berhenti, nafas yang nggak nyampe, boleh berhenti. Kalau langsung boleh juga. Jahannamu. Itu. jahannam wabi sal Alhamdulillah. mihad. Iya, terus. Oh, Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. iya, masya Allah. Terus. Inna wa'dallahi haqqu fala Ifa. haqqun fala Fala taghurran. Fala. Ya, tenang. Sikit lagi, sikit lagi. Fala. fala tagurronna kumul haya Tad. tat tat Tud ya. Iya, iya, maaf. Hayatud dunya. hayatud dunya Terus. wa mayyab tagi ghaira Is. Ghairal islami. ghaira islami dina falayu Dinan. Ifa. Dinan falai yuqbala min. Ayo. Dinan. dinang Falai falayuk bala min. min Iya, terus sekali lagi. hatta iza sa sawa bayi nas sodafai nikola Kolang. kolam fuku Iya, terus. I. iyam sas Kum. iyasa Iyam. iyam sas kum kor Ifa. Khum. fa Faqad. faqad massa qauma mis Qorhum. hum Hum. Ha, memim. Qorhum misluh. Qorhum. hum Mis. mis loh Iya, terus sekali lagi.
Allahu Allah hu a'lamu bima labisulahu bus samawati wal ard. Terus? Wal ardi. Iya, wal ard. Iya ya. Ambil dulu aja ya, baru kakak lagi ntar ya. Ayo teman-teman ya. Teman-teman, sekarang saya dulu, nanti akan ikutin ya. Perhatikan, fokus ya. Ayo perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, ikutin ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salam. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salam. Iya, bagus. Mata'un qalil. Mata'un qalil. Summa ma'wahum jahannam. Yo. Summa ma'wahum jahannam. Wa bi'sal mihad. Wa bi'sal Mihad. mihad. Iya. Perhatikan. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Qala Antum syarrum makan wallahu a'lamu bima tasifun. iya. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ya. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. bagus. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Wa may yabtaghi ghairal Mi. dinan Nang falai bala min hatta idza sawa baina as-sadafaini qala fuhu. Ya. kata iza sawa bainas sodafai nikolang fuhun Fuku. Iya. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluh. iyam saskum Um faqad
Masal qaumakar misluh. Allahu a'lamu bima labisu. Ya. Allahu a'lamu bima labisu. Lahu ghaibus samawati wal ard. Lahu ghaibus samawati wal ard. Iya. Kakak lagi. Ya teman-teman ya. Kanahla akan bacakan sekali lagi teman-teman ya. Kakak Mutiara, Kakak Nahla udah capek. Kayak udah capek. Ya Kakak Mutiara, ini akan bukan capek Kakak Mutiara. Beliau hanya kesulitan membacanya karena baru pindah Kakak Mutiara ya. Bacanya meningkat Kakak Mutiara ya. Masya Allah ya. Kakak Nahla, iya. Kakak Nahla mau lulus Iqra Kakak Mutiara. Kak, di situ udah ajan Isya. Udah ya Kak ya? Udah ya. Berambil lagi. Sekali lagi ya. Ambil aja ayo dah. Teman-teman ya. Oh ya, bareng-bareng teman-teman nama saya ya. Ayo, perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salam. Yo. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salam. Bagus. Mata'un qalil. Yo. Mata'un qalil. Tsumma ma'wahum jahannam. Summa ma'wahum jahannam. Wa bi'sal mihad. Wa bi'sal mihad. Mihad. Qala antum syarrum makanan wallahu a'lamu bima tasifun. Qala antum syarrum makan. Wallahu a'lamu bima tasifun. Iya. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfuhu. Hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfuhu. Iyamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum misluh. Iyamsaskum qarhum faqad massal
Oh. Oh, makarhum misluh. Allahu a'lamu bima labisu. Allahu a'lamu bima labisu. Lahu ghaibus samawati wal ardh. Lahu ghaibus samawati wal ardh. Iya, kakak Nahla, masya Allah, sadaqallahul azim. Ya teman-teman ya, kenapa kakak Nahla harus baca 3 kali ikronya? Karena kalau cuma 2 kali, lama bisanya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, walaupun bacanya susah, tapi belajar terus menerus nanti pasti bisa ya teman-teman ya, masya Allah ya. Kakak Mutiara, iya. Kakak di situ aja Isa, oh ya udah Isa tadi ya. Mutiara, kakak Mutiara, Kak Nahla kayak nangis, enggak kakak ya, Kak Nahla orangnya enggak nangis, semangat beliau ya. Itu tadi cuman kelilipan kayaknya sih. Iya. Enggak. Iya ya, kakak Mutiara ya, Kak Nahla itu dia orangnya emang begitu, dia kadang-kadang cantik, kadang-kadang cantik ya. Hap, pingkem, hap. Udah. Oh iya. Iya. Kakak Mutiara, kok mamahnya nggak pernah kelihatan? Mamahnya lagi masak, kakak Mutiara ya. Mamahnya lagi sibuk, kakak Mutiara ya. Mamanya ada, cantik kakak Mutiara, mamanya cantik banget, masya Allah. Ya hidungnya mancung sekali. Iya, sekali aja ya mancungnya, jangan 2 kali ribet. Kakak Makmun, Nawawi Makmun, rajin, masya Allah, amin. Makmun, Kak Makmun ya, salam kenal Kak Makmun ya. Kak Makmun, hai itu kak. Iya, teman-teman bilang. Teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah selesai. Udah selesai. Ngajinya. Ngajinya. Sekarang giliran adik saya. udah saya. Dek, dong. Orangnya cantik, soleha. Orangnya cantik, soleha, suka menabung, nggak suka sombong, Iya. Suka makan sayur. suka makan sayur. Dan lontong. Hah? Lontong. Hah? Lontong sayur? Hah? Suka lontong kan? Iya. Sini, pakein. Bisa nggak? Tapi ada jarumnya. Udah yang lain jadi ribut yang jarum-jarum, pakai yang lain. Ini yang ungu nih, ribut gampang nih. Ungu gampang. Ayo cepatan, udah malam. Ayo. Teman-teman ya, sekarang juga adanya teman-teman ya, Dede Zahra atau Nyai Idon, teman-teman nih, solehah teman-teman. Orangnya cantik, solehah, tak menabung, nggak suka sombong. Iya. Kamu Nahla kasih Kak Mika. Zahra. Ya teman-teman ya, masya Allah teman-teman ya, terima kasih sudah komen-komen, sudah tap-tap layar, sudah subscribe, sudah like, dan sudah bunyikan loncengnya teman-teman. Sekarang giliran adiknya teman-teman ya, Dede Zahra teman-teman nih, tertampil pun Dede Zahra, iya itu dia ya. Ayo deh. Dede Zahra pun Nyai Idon, ini dia. Teman-teman nih, orangnya cantik teman-teman, sama kayak emponya nih. Iya, orang cantik teman-teman, masya Allah nih. Pakai HP. Kak, kalau gitu Kak ambilin air minum Kak. Pakai HP. Pakai HP ngajinya, masya Allah ngaji pakai HP. Naon, iya. Teman-teman ya, surah An-Naba teman-teman ya, ambil air minum, akan bicara aus. Tolong. Iya, masya Allah. Udah, dikit amat. Kurang. Nggak apa-apa, Iya, entah nggak apa-apa. kalau udah habis. Udah habis, iya teman-teman ya, surah An-Naba teman-teman. Dede Zahra membacakan Udah surah habis An-Naba. makan tahu. Habis tahu makan tahu, ya alhamdulillah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Amma yatasaalun. Angin nabayil azim. Azim fihi mukhtalifun. Kala sajamun. Summa kala sayamun. Anna jahil adami hada. Wajibah autada. Akalakanakum aswaja. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna layla ibasa.
وجعلناها معاشا فبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا فأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا إنه به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفرح كان ميقاتا يوم ينفع الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت ربا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا أيلقون فيها بدر وشرابا يا حميما وساق جزاء وفاقا يوم كانوا يأتون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وقل شيئا كتابا فسوقا نجدكم من تبعين المتقين أفواجا أولئك النبأ قريب أصحاب قسم بحق لا يسمعون فيها وقال كذب جسام ربك أعطى نسابا بسماوات والأرض بينهما ربا لا يملكون من كتابا يوم يقول هو ما يكفى آية وما يرمى أهنه وما قرب ذلك يوم حق من شاء تغطي بمعبا نعم لنكم جبا قريبا يوم ينقوم ما كنتم مجدا ودم جدا أقول كفر كن cucoba. Iya, Masya Allah ya teman-teman ya. Udah jarang baca surah An-Naba. Terus teman-teman bilang, teman-teman sekarang kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah teman-teman ya. Ayo kita mulai. Bismillah. Awalnya saya makan dulu baru ngaji. Ya papa ya, sabar makan. Kenapa? Ya sabar, tenang. Teman-teman tuh pada komen tuh teman-teman. Tadi kentut. Kentut. Iya. Ayo. Ayo bismillah Al-Fatihah. Ya, bis. Kenapa sih? Kentut. Kentut, ya kentut. Enggak kentut enggak. Ya. Pengen apa? Hah? Apa? Lapar. Lah, ngaji dulu bentar baru makan, tanggung. Ya, teman-teman. Masa lapar ngaji? Ya, kumaha iya, ngaji dulu lah. Gimana sih? Ayo dapat dulu apa teh? Ikra. Minum. Mau apa? Mau emam? Ya ngaji dulu atuh. Habis emam baru ngaji. Iya, udah mang dulu. Mang kita mang. Ya, teman-teman, bantu. Kumaha iya. Iya, ngaji baru satu kali baca Naba udah berhenti. Priben iki. Kakak Haya, KTG, hai Kakak Haya. Kakak. Tuh, Kakak Mutiara tuh bumbung bilang semangat banget Adi Jahra. Ya, semangat hangat tai kuda ya. Kakak cantik banget adiknya. Amin, Mutiara ya. Iya. Kakak Haya KTG mamahnya kemana? Kok nggak pernah kelihatan sih mamahnya? Lagi sibuk nguapin Kakak Haya ya. Iya. Kakak Mutiara, aku bantu semangatin Dede Jahra. Iya Kakak Mutiara, orangnya udah kabur. Kakak Mutiara makan katanya lapar katanya ya. Ini gimana ini, Dek? Ini gimana ini labnya udahan ini? Nah, gimana ini ngaji makan pada makan. Aduh, bahaya tah. Ya teman-teman, Dede Jahranya makan teman-teman. Kalau udah bilang makan saya nggak tega teman-teman ya. Dia lapar katanya. Ya teman-teman ya, tutup aja teman-teman ya. Nanti ngajinya belakangan kali dia habis makan. Terima kasih teman-teman sudah bergabung, sudah menyimak, sudah tap-tap layar ya. Sudah subscribe, sudah komen-komen, sudah like, sudah support ya. Masya Allah teman-teman ya. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Masya Allah. Terima kasih sudah menyimak. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di hari esok di jam yang sama. Insya Allah teman-teman ya. Undur diri.
Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah